نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala supatan na tuin pengajian na tu daing haamuin pengajian 5 bay daing ha suratu Asy-Syams serta na sabut na tu daing ha panagnaan sampai pa ayat hangpu sumagawa yabutan kita sin waktu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala masabot na tiyo-tiyo magbalik dahil nga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha pujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Biya dunay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala in ginhawa sin tiap-tiap manusia serta sin parsukuan niya dahing haamoy in kakahinang niya rin diha lauman sing gumini bang unuin datunganan niya rito haadlaw gana-gana haadlaw akhirat inyan katantan in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil hamano siya in pagbaya magpi sin piun niya biya na sin ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Biya sin Ibnu Abbas long niya bayyana lahal khair wa syar. Biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia sarta doon hayaon piyatarang kaniya in marayaw iban sin mangi pagpian niya siya magpi nya bang impion niya marayaw na madawhat ng karayawan hadlaw kana bang impion niya kangian amo na in longta datunganan niya in ini narka jahannam haadlaw kana na inyad to longta tiyutupot yad to asal-asal katantan sabab na in kita ini manusia asal aun kaya susulat ka to parsukuan ta hatiap-tiap 2 lugal yan. Artinya lugal halaun sin surga aun dito asal kaya susulat parsukuan ta damikyan da isab dito halaun sin narka. Di hadunya kita in maghinang sarta in bunga sin hinang tari amo na yung batukon tari to hadlaw gana bihan. Na in manusia biya kato yang biya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in aun panghati sin tungod paparkala ini pagtuhan sarta kaya ingatan si manusia in kasabunnalan sin aun in nagpapanjari amunain Allahu subhanahu wa ta'ala na in katantan manusia aun doon lang ta siyusuko sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya amoy in tiap-tiap hipag-anak sin insiya pipi sin Allah subhanahu wa ta'ala in amoy pangannal sin pag-iyanon pagtuhan amo na in Tuhan matan
mapatut pagtuhanan amunain Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani. In katan sin hipag anak long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in silayan katantan amuy in aun doon pamaham panghati atawa ilham asal sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungod pa pagtuhan. Hangkan na im mga bata-bata bang abutan sin kamatay haamin wala pa sila si masangput amin mapatut long ta hatin maksud doon wala pa sila kaya wajiban si pagyanon ibadat at tinabukon pa sila sangput bihan bukon pa mukallap lang sin bahasa Arab na doon hayan in sila halawm sulga katan sibu da anak sin muslim atawa anak sin kafir in sila katan tao sulga. Sumakawa bang maabot na in waktu amin ini kiabantangan na si sinsara kawajib amin subay niya na mahinang ang paniwala hinang na doon hayan kabistahan na siya sin uno-uno na in bunga sin hinang niya rin diha babaw sin gumi ini. Amuad to. Sarta inyan biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya katan makasunsul ka. Sumakawa in ini biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ingkatan lang niya sin ummat ko makasudsul ka. Amura hindi makasudsul ka, hindi mabaya sumud. Yan tanda sin manusia imagpi sin mangi iban marayaw. Sarta ingkatan sin manusia makahinang sin mangi, kaya ingatan niya asal mangi. Wayroon manusia makahinang do sa imbukon kaingatan ninyo ang piyang lalangan. Inyaon bukon hinang marayaw. Sa sumakawa pini niya. Nabang niya napiin niya to, amuin matok kanyain asal kaya susulat kanya bang niya mahinang imangi iyaon, amuin tiranan niya uning katan urul niya. Bang impini niya marayaw, amuray sabing tiranan sing karayawan amuin, asal kaya susulat yan ito maurol niya katan. Bihad turain katan pag iyanon amuin kadar. Amin kaya susulat bihad. Di kau maka ini puklas deng ha amin asal kaya lulukis yan to. Maagad yan to katantan. Hati niya in kaya lulukis pamangi iban marayaw dua indan niya. Ikaw yung magpi bang muharap pakain. Na, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pamaham sin manusia dunhan tungod papagtuhan na mapinda ing kahalan niya dahil hapar sa babansin maas niya. At ini mahinang siya Yahudi dahil hina niya iban ama niya atau mahinang siya Nasrani dahil hina niya iban ama niya atau nahinang siya Majusi atau ununo na pamarat saya. At ini bang inkyabulatan niya dunha unim maas niya Yahudi na inyad to aun hadjalong ta makusog doon haon may nang siya Yahudi. At ang Nasrani maas niya, damikyan bihad tura. At magsisirik bihad tura, ingkwa niya. Nabihan. Naman jarilong niya doon haon, in ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan makasudsul ka, amo rin di mabaya sumudin, ini di makasud. Na, long si mga kasahabat niya, Rasulullah, isu sabihin di mabaya sumud. Biya din ito kaagi. Nanong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah. Isu magtaat kako at niya makada aming pamando piatarang niya makasudsul ka. Wa man asani faqad aba. Isu nagmaksiat kako. Imana niya isu wala miurol ha aturan piyang hindo ko na insyaturi maba sumud. Biya. Na inya magtaksil siya sing ginawaran niya. Ha adlaw gana-gana. Nahangkan na roon hay ni, in tiap-tiap ginhawa, subayra matok maun paamuy in, piyang hindu sin, ini
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena doon hayan mga katautay manghuran, doon hay ni tumarang inamuin hikalapasin hamok manusia atawa ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dengha narka sarta makasud siya pasurga inyan doon siya lumabay haamuin subay siya makapag sutsi sing ginawaran niya makapag ini lanong sing ginawaran niya dengha uno magsutsi siya sin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta paganggautaan niya. Magsutsi siya dahil haamuin ibadat piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat amaunin hikasutsi kani dahil haamuin pardusahan katantan. Nampay mga taulugi amunain mga tao nakaagad hatiranan sinamuin ini bukon karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tinamunin panulang kaniya na amunin mga taulong ta nasusutin ginhawabaran niya sin pagsirik, iwan pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, malumi siya. Di siya tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ito mga kataw tayo manguran. Hangkan naroon haon, biyay kato, amin ayat sumuno, kad aflaha man zakkaha, wa kad khaba man dassaha. Na, bunan tuod, nagparuntungan na yung mga sila, nagsutsi sing ginawabaran nila. Nagsutsi sin ini amunain nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala miyakad haamuin bautan panghindo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin siyut siya imbaran niya iban nagaddat siya sin pangaddatan sarayaw-rayaw pangaddatan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na amoy adtuin amuin mga manusia ma ini lapas long ta dahil nga amin kabinsanaan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkabiyay ta doon haon in manusia, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilham. Hati niya, pag yanun doon haon amin pagpisin, ini mangiiban sin marayaw. Piyatar lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam daran siya nangangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang. Amin ini siusukat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala daran amuin ini miki patutug doon kaniya in pag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban amuin pagsutsisin ginhawabaran. Dahil mga dua sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Tuhan kulong niya dunhaon dihilan ha ginhawabaran ko bihan in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati miya maana niya in kabuga amuy in yaon tutug in pag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala wayrun akarun niya rugaing aturan buat malaingkan aturan piyang hindusin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakalam niya doon hayaon sarta iya akaran sin paganggaw ta sin ginhawabaran iwan sutsihun laong niya roon haon ini in ginhawabaran ko sarta ikaw rain sarayaw-rayaw manunot sihi ha ipon mo laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban laong niya ikaw rain tag ini amulahi hagin hawabaran kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ikaw ra laong niya impyag tuhanan sin ginhawabaran ko amad to na doon hayaon aon riwayat laong niya biyay ta doon haon riwayat din kan Imam Ahmad عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. Ya Allah, ya Tuhan, kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpatilibon ako kaymo daing haamuin ka ini kabugat sin hati niya mahibugaton himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya amin supaya siya
maigin ini bugat sin pamaranan na supaya may tao kasi siya lang tahimibal. Wal kasal iban kaliso, wal haram iban kaamuin lang ta kalian, wal jubun iban sin amuin kabuga bihan, wal bukhul iban kaikot, wa adabil qabr damikian siksa halomsin pakuburan. Ubos yan to ganapan niya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Amin bakas tawi ta kain yan to. Anta waliyuha wa maulaha. Ubos ganapan niya, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Tuhan ko, in ako magpatilibon kay mo, daing haamin jantong, way kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban ginhawa, amo hindi lang niya pag ini kansuban, iban ilmo lang niya magmumpaat, iban sin pangayo, amo hindi tayo maon, at niya way roon, di tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo adtuin daing ha mga pagpatilibon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sambatan dahi kala Zaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimunahun wa nahnu nuallimukumuhun. In kami lang niya hinduan kami sinamin siyabot tayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kami isablong niya manghindo da isab kaniyo habihad to. At iniya in kakahinang si mga kasahabatan uno yung piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuray sab in urulon nila ipanghindo. Na amo yan. Na manjari doon hayaon in nakapin ayat dahil haparban sin Allah subhanahu wa ta'ala kadzabat samudu bitaqwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Na doon hayaon simuno ayat siyabot na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayni in amuin mga manusia nakalando in amuin ngi nila nakalando in panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala panghimuting patuhan Rabbul Alamin hati niya panghimuting ha mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan karasulan inyan panghimuting patuhan Rabbul Alamin in pagmataas nila doon haamoy in piyang hindo si mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kanabihan karasulan inyan katantan pagmataas nila patuhan Rabbul Alamin hati niya pagtakabul pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon hay ni siyabot doon haon in langta kauman hi ini Saleh amo na in pag-ianon Samud in mga sila ini may siyabot doon hay ni sabab amura ini in masuok langta pa ini bangsa Arab hawak tusin pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya kehahatihan nila pa bang unuin jimatu kanila unuin mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin siksa kanila hadlaw gana-gana bang maabot na lang ta buhiun magbalik in manusia hati niya dahing ha mga mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala di matong kanila ini dahing ha para sa babansin panulang nila patuhan Rabbul Alamin doon hayaon amoy in ini nakalando long ta in ini ngi nila bihan amo na sa in ngi doon hayaon amoy nakalando in biya mga pagtakabul nila biya sa kaula-ula in daak sin Allah subhanahu wa ta'ala
amuin biya wayron kapusan mano siya pangatod nila. Silain biya mga ini longta habihat to ng kahalan niya. Biya si mga kahalan si mga timpo hinda piraw nito. Wayron aturon nila mano siya silain nakatataas sa pakantod nila rin ha kataan mano siya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Na doon hayaon long niya, doon haon ini nang himuting paamuyin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Nabi Allah Salih. Amuin nakalanduin ini kapisukuan hinang nilawihan ha daak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban singkatan amuin siukat nila doon hayaon bahasa banghikarol kanila inyaon na kumahagad na sila sa sumakawa inyaon katantan piyang himuting nila ra. Biadasin ini jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may ta ini siyabot ini sabab hasupayari sila makapanghimuting sin uno-uno na pakaradyaan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in katantan yaon jimajatu iban kaya hahatihan nila. Na sambil jimatu hatimpusin Rasul sallallahu alaihi wasallam siukat nila in amin bud bihan ha ini amon law niya bud sibi yaon pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala hipahinang bulawan sabab hasupaya long niya kami kumahakad na kay mo. Sumakawa inyaon katantan wala piya ngayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in sila kaya ingatan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intukas nila haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in pagmatukas nila nakalando in pagtakabul nila amuin wayroon pakatauhon nila in sila yaon kaya hahatihan nila in panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal sabing tanda niya dum in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbas sa sing Quran madto sila dumungop ang pakihahatihan nila bahasa nila da sumagawa pagabot sin adlaw kuntara nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam amuanin tukas sin mga Quraysh damikyan dain amuin ini suy-suy ron hay ni ha ini kauman sin Salih amo na yung pagyanon sa mungod na doon haon lang niya paggayaon ini dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil kanila insiukat amunain nagpaon long tasin unta inunta yaon gimuwa ding ha ini laom sin batu pilaras bukon siya piyag anak sin amin unta long tarimwa ding ha amuin pakandangan sin unta babae buat malengkan ding ha amuin batu sa sumakawa doon hayaon in hinang biyayta sin Nabi Allah Salih doon hayaon dahil haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na nagbahagi sila sin ini pag-inom aon parsukuan sin unta aon isang parsukuan nila sa sumakawa dahil haamuin ngi sin akibat nila doon hayaon in suko sin unta kabayaan nila mahinang pa kanila na amo na in jima turoon haamuin ini kisah siyabot doon hayni naman jari doon hayaon mabaya sila amuin kanila nakatan na long sin Nabi Allah Salih kanila ha ini faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha biyayta sin Nabi Allah Salih in amuin di hipa ini sino-sino kanila in amin unta sa tabiaitaan sila piya tumtum sila sin aun parsukuan niya amin adlaw tartanto sin unta yaon amin minum sadya siya dito atubigad to pagubos do ka ing adlaw yadto sila isabi minum bihayan kumawa sin kakukunahan nila da sumakawa in kabayaan nila mahinang na kanila katantan na doon hayaon gimwa na in amoy in pagtakabul nila amo na in maksud nila na ini binsa na unlong ta in unta yaon idim ba'ata ashkaha amuin piyatawag sin amuin in pag-ianon lang niya ashka al kabila wa huwa
Qudar ibn Salib, amin biya mga nakura bihan doon, amoy nagsumbay sin ini unta yadto. Naroon hay ni, hambok tao ini, biya ta doon haon, hambok siya lang ta pag-addatan, sarta ingkab tangan niya akaron si mano siya katan, uno-uno inhisukat niya hamano siya akaron si mano siya ha, laum sin kauman nila yaon, amunain biya ta doon haon, piyatawag niya katan, idim ba'asa ashkaha, piyatawag sinamuin, Qudar ibn Salib in mano siya, usog babae maas bata, tiakaran niya suway nakakuha katantan, ampa niya amuin maksud ini sumbayon in unta yaon. Na doon haon, biya simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang niya roon haon, panadaw sahibahum pata'ata fa'akar. Tiyawag at inapya tawag in amin mga tao katantan, amin makad kaniya, na sarta doon haon, way nakapin mano siya, laong taimbukon miyad to katantan, si maksi sinamin piyagtawagan niya sin maksud doon haon pag ini sumbay ha amin unta yaon. Na pag-ubos lang niya, doon hayaon, pag ini pakadzabuhu faakaruha, wala nila raiyakad in baita sin Nabi Allah Sali, sin ini amun di hipapauno kanila, di hipapabinsana kanila in unta, wala nila radto iyakad bihan. Sa sumagawa gamayan, amoy in piyagtabangan nila na in unta yad tulong ta, doon haon, amoy in piyagwa andugo bihan ha amin sikiniya. At niya in pagpaluko sin unta yan, langta pag kuanon na in sikiniya supaya sa lumuko. Nabang yan to lumuko na, pahukutan nila mo in tuhod niya yan para hasupay rin na makatindog. Sababing pagsumbay sin unta, bukon siya hulhulon, huyaon in liog yaon, tugsukon sa jamad tubihan. Na, sa doon hay ni, imbiyay ta doon haon lang niya, amoy in pakadzabuhu faakaruha, padamdama alayhim rabbuhum bidambihim pasawaha. Na doon haon, biyay doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amoy in pag binsana nila, piyanaugan nila na adugo bihan, in amoy in unta yaon, in amoy sikiyaon katantan, kanabiyay doon haon, padamdama, dahil nga indamdam ini, dahil dam, indam dugo, padamdama. Kaptangan padamdama, amuin, lang ta, wairun hugna niya, bihan. Bialik sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga mano siya ini katantan, usog babae, maas bata, way nakapin misan hambuok. Piyanaugan sin, mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, amuin, piyanaugan sila si linog, doon haon, na, dahil nga amin linog yan to, na ini doon na haon lang tain sila na pulakkan at bihan, dahil nga pasalan sin linog yan to, na bulang kahit inamoy in ini lokal amoy in piagunuhan nila yaon, piag sumbayan nila ha unta yaon. Sarta lang niya in mga mano sa ini, amin biya mga wayroon biya kabuka-buka nila. Himinang sinamoy in yaon biya sa kaulaula, in silaon nanantuhisin sila in takakawasa, sila in takakusog doon hayaon. Piya kita nila roon haonin, pakaradyaan nila himinang sin katan kajilakaan haamoy in ini. Piya kita nila haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunay Nabi Allah Salih. Na doon haon, ini laungta, pagpaanib ini ha, bangsa Quraish, hangkan biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena in kakahinang sin Quraish, biya da sin kakahinang sin mga sila ini. Aon biya, piyak anggilan sin kakahinang nila. Impanghimuting nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan sin panampan nila bihan mangmandi, ini
makautaw long tain panghindo sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, lialakan nila. Biya na sin amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. I Abu Lahab. Bihan, iuurol niya yung katan hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urulon niya, pakain-pakainin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaon siya magbibis sa rahaulihan. Ni kamo magkakad. Inda jinis na biya mga hipag ngan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan, nabiya na sinagi, tiap-tiap dum, yun to sila katantan, dumungog simpagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran. Sa pag-adlaw, kuntara nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiya da sin jimatuha, amuin, pakaradyaan sin ini, samud, long ta amo na ingkaw man sin ini Nabi Allah Salih. Na long niya roon haon, amuin way roon tod kabuka-buka nila. Biya long niya sinambok tao, amuin, bang siya ini makapaminsan na bihan, maka ini patay long ta, but imano siya long si mga magbibisara, ha mga sila nakasulay, amin tao makapatay, bihan, panagnaan niya makapatay, di siya makatuog sindum. Bihan, inamuin kada naman niya. Sa mga tao ini pasal sin kadilaka nila nakalanduin, ini kapisukuan hinang nila halom sing kauman nila. Labi-labi na tuod amo hindi sila kumahakad sin panghindo sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala pakauman nila na doon hay ni wayroon kiapin hangsulag daing kanila doon hay aon naubos nalidop katantan way nakapin o yung pag-ianon long niya wayroon bingan sin mga tao bihan naubos katantan na ini Joljana wayroon nakapin na ini biya na sinagi tungod pa ini parkala pagpaanib ha mga kuray sa supaya sila kalukaluraman aun pa ini mapi daing kanila ring ha mga amuin makasayo asusungon bihan na aun da isa mga nakasayo bihan sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam na lando tuoding kasabar niya. Sabaran niya misan pabiya din, panitayan to pasal sin, kampung na yun, liuran niya yun katan. Hangkan na isab, misan hindi Abu Sufyan, habihad to na imbiya mga uno nila, na natawang pa isab long ta, na hinang pa-Muslim. Biha, malaggo amoy tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha, pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katoy kuno indugal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haasawak, ini hi Abu Sufyan. Amoy ubos simbuno ha Uhud. Bihan, amoy sipak niya daghal, kiuot ini jantung hi Hamzah. Amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam usap pa niya ini kiut-kut madtubihan. Nasa ha tatkala nakatayma sing kasabunnalan ini napuas ning parkala bihan sin naukab na Makkah, dihilan da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kamaapan. Amin mga yadto katantan, sabab may ta, ingkatan tumayma na sin akamay sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumud na pa akamay Islam, subayra kita tumayma bihan, siya to tay manghud na akamay Islam. Kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nalawa na biya mga ini dukal niya bihan, sabab sin yadto makuyag ngayon Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nakasayo doon hawak to yan. Nabihad to rasan inamuin kita. Abihan. Parkala sin akam sin Allah subhanahu wa ta'ala subay takaon pabaranta. Bang unuin haaturan sara doon hadya kita makad. Bang unuin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuhad to pangikutan ta singkatan kakahinang sing kita wat insya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan siya diaak, hasupaya magsama sibu ingkatan sin umat niya hangkahinang. Wayroon lang ta magtunggakali. Na sa imano siya masira, habihad to amin mga sipat nagkasabot ta ini, amin kahalan si mga tao, amunayin lang niya samud. Na ini ni katantan lang ta, inyad to bang paamuhon na
ini miabot ngayon waktu na to mga katawtay manguran na doon hadyahan lang ta patubtubon ta in pakaradyaan ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله